Hi guys, Nana here. So today I buat treatment back acne dekat laser and light dekat Ceras. Macam yang I selalu share dekat story, dalam live yang I buat laser treatment untuk I punya back acne kan. So this is the place. Before this, I memang customer laser and light pun. Lepas tu, diorang panggil I untuk collab. So, of course lah, I happy kan. Sebab time I buat dulu, memang nampak gila perubahan. So, kalau tak dulu, memang teruk gila. Serius, treatment ni tak sakit langsung. Dia akan letak cool gel dulu. So, korang akan rasa relax je, boleh tertidur. So, kalau korang ada masalah yang sama macam I, masalah parut jerawat ke, parut kaki ke, korang boleh datang dekat laser and light ni.